Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesu Kristo. Aadi na kita han ikaruhaan kag duha nga Domingo han katuigan. Ako hi Sister Mary Jane Sakay, han Franciscan Handmaids of the Lord. Para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Nagalirong kan Jesus ang mga Pariseyo nga ninpira han mga magturutdo han balaod nga nagkaabot tikang Jerusalem. Kinita nira nga nangangaon na niba han iya mga tinun-an nga mahugaw an ira mga kamot. Karuyag sidngon nga waray hira manhunaw, sugad han paagi nga igintutdo han mga Pariseyo nga angay buhaton han mga tawo. Nagsusunod ang mga Pariseyo, sugad man ang iba nga mga Hudyo han pagturunan nga nababatasan han ira mga kaapuy-apuyan. Diri hira nakaon kun diri anay manhunaw han amo nga paagi. Ngan diri liwat nira kinakaon an bisan ano nga tikang hatabuan kun diri anay nahuhugasan. Ngan ginsusunod nira indamo pa nga mga sugo nga ira nababatasan sugad han mga irimnan, mga lutuan, mga surudlan nga tumbaga, ngan mga higdaan. Sanglit, nagpakiana kan Jesus ang mga Pariseyo, ngan an mga magturutdo han balaod. Kaya no nga diri nagsusunod an imo mga tinunan han pagturunan han aton mga ginikanan, kundi nangangaon bisan kun mahugaw an ira mga kamot. Binaton hira ni Jesus, waray gud magsayop hi Isiyas, han iya ginpanagna mahitungod ha iyo. Mga salingkapaw kamo, sugad gud han iya iginsurat. Nagdadayaw haakon haira mga pulong ini nga mga tawo, nasiring ang Dios. Kundi hapag kamatuod, hirayo haakon an ira mga kasing-kasing. Kawang laan pira pagsingba haakon, kay gintutuddo nira an kanan tawo kasuguan, nga daw sugad hin kanan Dios mga lagda. Gintawag nga haw ni Jesus an kadaman nga dahaiya, ngan ginsiring hira. Pamati kamo nga tanan ngan sabtan niyo. Waray bisan ano nga nasulod ha tawo tikang hagawas nga nakakapahugaw haiya, kundi adto nagawas tikang hantawo amo lugod ang nakakapahugaw haiya. Kay tikang hasakob, tikang hakasing-kasing, nagguwa ang magraot nga mga panhuna-huna, nga nakakaaghathin panikas, pamatay, pakigilawas, kaipahan kanan iba butang, paglimbong, kamalaway, pangabugho, pakaraot, pagparayaw ngan tinuyaw nga buhat, na tikang hasakobhan tawo ini nga tanan, ngan amo ang nakakapahugaw haiya. Mga kabugtuan didakan Kristo, an ebanghelyo yana naghihingaday parti han mga maaram, partihan balaod, maaram hira nga himoses, nagpapahimatngon, ngan ginladngan hira partihin pagdugang kunanuan suguhan Dios. Kundi an ira pag-insister, partihan mga balaod han kamalimpyo, nga ini nauupod han mga tawhanon nga surundanon. Pero lakip ang naghihinabi, parti ha politika, hapagkita og pagsantop nga ini na kontra han kanan Romano pagdumara han panggobyernohan. Ngan mga balaod partihan kalimpyo, amo ang naghatag hiniksakto nga pagsantop han pagultan nga nagihindo ug nagpapabulag han kanan mga baraan nga tawo han Dios. Tikang han mga hintel nga mahugaw ngan diri uyon han Dios. Dinhi hini nga landong han kapawa an kan Jesus pagbaton. Mahisasabtan kun ano an ira reaksyon ngadto han kanan mga Hudyo paglarang.
nga waray basihan, tungod nga mahudyo o hentel, puro makasasala. Kung matuod nga ni ang panggawas nga kalimpyo daw, hinsugad la hinlambong han paghipausa, nga ang pagtuman ug pagsunod, partihan mga balaod nga nagreresolba han sudlunon nga korupsyon. Ang tuod gud nga pagpatuman han mga balaod han kalimpyo, daw nagaaghat hindirekta nga atensyon, o para makilalan kung nanugod kahilarom matutugkad ang ira paghinyap hinwaray dumit. Para diri makabutan han personal nga paghihingyap nga nasarig dida han grasya han Dios. Nga nanini nga manggrasya amo ini makikit-an dida mismo kan Hesus. Nga dida han ikaduha nga pagbasa, naglaladawan nga amo an igintanom nga pulong nga may da poder hin pagsalbar han mga kalag. Ginoo Jesus, ikaw ang batun han kanan Dios, ngadto han amon ginhihingyap, para han ka malimpyo, himua nga maging malimpyo an amon mga kasing-kasing. Amen.